BJP दा लाक्सगे BJP दा लाक्सनिंग मसी मपुंगैना होजि कांग्रेस की चीफ स्पोक्सपर्सन थंबीबी वाफम से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने लोकल खोंगथांग सिमदी वेलकम तवी मसी तौफम थोकपनी तबुतबु हाइरिबा थबकसी कदाइ फावबा implement to bang nongdo ribage have seen on the ground aduga nakalamrom da aikoi manipur chief minister na thamgiba mamang gi asoibina ngasi aikoina haibe hiram ji da tare especially in the context of wildlife aduga aikoi ge unregistered unrecognized village mayam me hengala phaja masigi khudong sa da awaba mayam se aikoi mamang ge soibina thengnari bani haidana phongdokiba wafam se tongan ba analogy ma puthora kan thausi khunggiba paukhum dani kari havini ai thamjage hanu makta da ai oja ai tare ai gidi oja ni oja ri sor ikai kumna butchari duga loina na ai tamu bu ikai kumna butchari kidang theng bagi dong to waro biroi hojiki khoi oja na thambi bada mamang da taina bagi pot da ikai dong tang laksage mamang da taina mamang da taina bada chahi manga da kedo bagi thingdri no hai bagi por ma lai da aina haijaning base mamang da taina banate mamang da haide mi ma naraga leire narame hana aina laba matung da nabadu leyeng na bo honare for example cancer naramaga sopa yadaba jaga amada operation torubadai handak wa laudna manipur hojik leiriba phigam se karino haiba kanda mitop sangsilakba thingna ba popi yanthana ba hana torom da bai tare anuba se hojik laiba sarkar honorable chief minister and biren yamna fajaba wakhalon da hack mana power da hack pairaba matung da lai se kaino haiba kanda manipur da ki drug muthat ta bayade manipur da ki mitop khandok ta bayade aikoi indigenous people sing kangadabani loina na manipur da ki popi ya thatkadabani haiba wakhalon sigal loina na mamangi lairamba sarkar sing aduna taurum da thabak khara anuba sarkar sina tawduna amon pa khara sengdong na bo honaru da hojikti ka dawre haiba kanda manipur se mai oina chakre miraj kaino haiba kanda aikoi na khangbani pomaga leiba sokpa yadaba poma cancer oiba pose operation toksilogdi doctor gi tamdi natre operation tawrugdi hena maduna mahik je sandoroktana whole body je da hena paralyze oirakpado aduni manipur da hojik oiriba phibam se hana matam amada layeng ba yaring matam da sumna yeng hogdabadagi hojikti aruba phibam amada leikhibadagi aruba phibam da khut harubadagi ngasi honorable chief minister da praja sing cheri ine adu boina haijaning madi mamang sarkar da taina banate matam charing da yeng hogdabado prevention is better than cure haje mi khuding mana khangi matam charing da layeng amagadi matam charing da anong khul lakpasi thing amagadi matam charing da unrecognized village ase identify to biramagadi matam charing da akoi gi FMR ji lokhok biramagadi haiba tare loina matam chari kanda mitop sing ji khandro amagadi ngasi ekhoina wari se waroiba haina bolai bani ima di khwang yore habda hojikti manipur ima cha khwang na te ngak yore khwang da layeng da layeng ba yago matam du yeng hongdo bani ngasi da ru phimong da leire aduna honorable chief minister na haiba du di matam ama thaina da torom da poto hojik to matam da awaba kaya mayuk na re haiba du ni aduna maka tarak pada akoi oja hare sona su yam phajana oja na thambi khre tongan ba cabinet kanogi akoi gi house ki committee sem bagi matang da honorable MLA including 2 minister yauraga committee ma sem khre sigi post miras la isi laktring da ikenom tang thamjage aina ningsing bada 4 August 2022 oramgani aduda famba assembly session amada honorable chief minister na house thamkiba akoi opposition sing hangakpa opposition gi honorable member na hangakpa question amagi answer da sumaina thame manipur da lairambasi as per my record hai tare miras 1947 I think 1946 to 1969 sini hojik cabinet ga hairi se 1946 ki mamang da lairamba village se kaya no kari no haibam lai se do 1946 to 1969 da lairamba village 1957 as per the government record ko aduga hojik hengalena honorable chief minister house da tham krija village lisingum ga kunthama pan hai tare ne applicant hai tare haibadi nauna khoi je recognize to view village recognize to view hairak pasu yaure masi manungda 55 applicant amana anova village masa khangbiu haiba 55 applicant amana under process haibane sida honorable chief minister na hujik laiba posi cabinet na ngasi koi sarkar na hairi si karino haiba kanda ngasi manipur da aikhoina mitop haisa kadai dagi lakpano haibase identify to wakanda masi root cause si kaino haiba kanda unidentified or unrecognized village is one of the biggest root cause ne maram di karino haiba kanda mera se kono record ma yeng bayai 1969 da Imphal East West dagi Thoban Bishanpur pullaga 1969 ge record ta leidi se total village 587 ne aduga 2021 da Kundari is 544 ne Imphal East West Valley ge district sing unfortunately Chuchanpur ne
aduga akhoi maru oina Sadar Hills se si Kangpokpi se leirisi hana leiramasi to 1969 da 179 ne Kangpokpi Sadar Hills da hauzik 2021 gi ko te leirisi 534 ne Chukchanpur same thing 216 in the year to 1969 aduga comparing with 2021 the number has significantly rise 544 comparing with 216 this is the very serious concern this is what our BJP government under the great leadership of Honorable Chief Minister Sri N. Biren Singh tried to draw the attention of the people of Manipur. Kaino hai kanda hauzik khanghaudana khun masing hangal ibasa masi kamaina thing sige 2022 da hawks ni Honorable Chief Minister na hairi se masi hangal paje yamna rational oidaba mawong da haiba tare masing yam hangal pa even in the context of valley gi oina masing handara ka do in some district sida henkal ibisi maru oiba maram je BJP gi miyeng ga kamai yeng bi se maru oiba maram do nei haije do si maru illegal immigrants influx of illegal immigrants haiba sa sina one of the biggest root cause oi do ni makha tarak pada kaino hai kanda koina border fencing ji ma patam sana ga toroma ba border fencing ji toroma ba aduga leiri ba koi gi bureaucrat officer IS obi MCS obi IPS obi makhoi se puksin seng do ba mo oiram sina one of the minister hairi Hawks the 2022 August ki mari the Hawks the Honorable CM na appeal to was bureaucrat sing puksin sengbiu madam the unrecognized village khandong na bo hot na bada bureaucrat sing puksin sengdragadi hairi ba khun masing masak khangdaba unrecognized of khun masing se masi khandong na wona da wa bo oine ba madam the miras lai sigin haiba kanda hojiki Manipur de khun je kanana pithoke ba kanana who have the authority hai tare ne kanana aya ba piraga khun masing hengalan bano adu na koi benefit tu kamai phangi no India ki law abiding citizen amo oina ba India ki kani hai tare akoi gi domicile piba kanda miras ki permanent address khangdana domicile pi oida disina adu taragadi masak khangdaba khun leitaba mi du da kamai na domicile certificate piram no kanana piram gani adu the government gi bureaucrat officer na piram oida that's why if that is the case adu yagadi mamangi lenga hadna tagana hojiki lenga animak sida khun mayam ama masing hengalak paje unrecognized village mayam ama hengalak pa na tagana moi gi recognition pitho me bo hire to some extent masi mayam jigi maru eba maram si ngasai gi the failure or mismanagement or the malpractice in the bureaucracy oidora na tagana ngasai magi political dispensation dugi oinadi madugi accountability laiti khan ra kai khan bi responsible adu congress ki matam da landoi si bureaucrat sing do oidora bureaucrat ka tana adu nei na haidoi la le ba akoi gi la le na hairi me akoi gi sarkar jina haji hairi se Honorable Chief Minister na haji lan gra lan ma ji semdok ko matam oire kari ko ma semdok do ba tar ga de akoi aru ba phibam ma do oire ga ni haiba gi damak ta ne ba mitop khandok sina hori thabak se mitop khandok gi iroi na hairi ba unrecognized blessing si jo identify tok da ba yade haina hojiki house ki committee du sema ma matung da labor respected DC said that deputy commissioner sing sida district sing na tharaga sumai tawdana na koi village sing identify na kayano 1946 ki mamanga lairamba record ki matung ina kayano haibase khangdo owner che tha bane ba na sai oja koi sir hare sone jo thambi kre 3 district ki de lak re do aduna masida lak ta ba haibisa kari no haiba kanda lak ta ba yaroi maram the instruction ne government ki kari no haiba kanda se for the future generation of the state Manipur ne masi akoi indigenous people gi ne ba masi akoi yellow mi gi ne ba masi khangna bureaucrat officers sing work to woman darkar oi masi ge mekla khudam mai thamjara ke thangjing da gi thangting gi post jamna reliable oira kane thangting ji kana na karam matam da togi ge mi loi khangnare ai platform ji da jungang ro me muk ju haning dre adagi mera sam ngak pa ma lei oja hoina de hen khangam su ye Imphal West Revenue District ta leiramba akoi gi kan kobru lai khagi जिला परिषद अनि यावरगा प्रधान की मफम अहुम से इम्फाल वेस्ट की रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की मुठल लगा सदर हिल्स का पोपी दा यावरी इनेबा सीगी पोसी कइनो हाय कांददी मसीदी मतम दु सरकार जे मरिंग मरांग तोरमब्रा हायबगी क्वेश्चन म लाखपनेबा मसीदी सरकार दा एलिगेशन नतेबा मतम दु थोखिब इंसिडेंट दुना साखीनेबा थांजिंगी पोसीदी आइना हायब नतेबा मोइरांगी प्रजाना हायबनेबा सीगुम पोचे एखोय सरकार दा ताइनबा नतेबा मतम म सोयरमे हाय तारगदी एडमिट टोबियो adu mai khoi na haning budi soine harga yengduna leibagi mahutta anoba norm inet to biraga mado action ona to birama gadi we will appreciate matam du gadi ain semaga anoba sigum committee ma semaga khandong na ba mitop thidok na ba adagi unrecognized of beliefs in khandong na ba honna gidri badu kari gino ba housing honorable chief minister na honna raga masi tawda ba yade na cabinet wore lorok tringi mamang sahi ani gi mamang da 2022 da honorable chief minister na high grade house da
bureaucrat officer singna thamoi singna thabak tobiraga sigum unrecognized village ya sida village ki sak khangbi se pitok pose masi tobi gnu se maru oina ona bil chim appeal to pose TN Hills Department amana aduga loina leiriba Forest Department plus akogi tongan ba kari SDO SDC loina DC sida ne appeal to ris okay that's why simatang sida I last question loina yam 10 question ko lakchani baje hojik phongdok puri baje handak su habatari city convention manipur chief minister na gase unrecognized village sing matang da haiba matam sida bureaucracy sing da yam akan mo phum thamge yam sincere way thabuk to biu thamoi sing thabuk to biu haiba sima haigi aduga hojik panbiri ba August 3 gi 2022 gi sida so amuka assembly da opposition MLA Keranjin hangi ba wahang nabagi paukum piba matam sida so matam dugi haba tare bureaucrat officer khara gi matakta yam pen da phongdok ki manipur chief minister na laiba wafam di hojik congress ki chief spokesperson na haigi ba wafam amada wafam sidi yamna fajare aduga masi hariba wafam manipur chief minister ki steps simaksu welcome tawi tabuto hariba wafam ji on the ground thabuk oina pangtho kadra na pangtho oidra habitu di yam chauna chingnaba lei habigi wafam di phongdok khriba je indirectly kari habini miraj kanoni hojiki thabak oina pangthok pai bese pangthok pa hogre bese mai ngasi kano se kurung sa bese logjar ka thamjage hojiki oja koi oja na panbi ki ba ai gidi asengmang ai gidi oja ni oja na panbi ki ba hojiki house committee gi honorable MLA tara yaroga cabinet minister ani yaroga tara ni thoi sem khro matung hai tare august ki tang tara 6 2024 gi matung da august ki tara ni thoi 2024 da mu akoi gi manipur legislative assembly gi secretary na sign tawraga officer tara ma thoi ma assign tawre ba sigi posi yauna ba kariani I madum ta pathok sarke manipur legislative assembly order infan on 12 august 2024 ni sida hari said the following officers and officials of this assembly secretariat are hereby deputed for the recently constituted a house committee on inquire into the influx of illegal immigrants and unnatural growth of new villages in the state of Manipur. It means that sixth house committee senkro matung numit tarung ni manung da amuk assembly na se tho matung da assembly secretary na se tho matung da officer tara ma thoyama akoi gi kano taw dana ma khoi da debut tawraga hairiba sigi post na mateng pangnaba thabak oina pangthok na hogreb okay this is a very simple example I will kanom ta thamjage aduna paliba manipur chief minister N Biren gi lengak ti sin ngang bana te thabak oina tawni mayek larba khudam war on drugs ki matang da manipur gi adu ki matek drug fa khrabani poppy plantation ki matang da thousands of acres destroy tawkhrabani plus mitop khandok pagi matang da hauzik akoi gi kano gi free movement regime akoi kari honorable chief minister yam kan honaraga free movement regime lokhorak pa center na loina akoi gi manipur da leiriba akoi gi maru oina Indo Myanmar borders fencing tongna bagi damakta thabak Saidi kilometer tara hena loikre adu matuk kilometer kun mathoy ma already de kano tawkre sanction tawkre makha tarak koina about kari hatar some kilometers amuk survey loidana leise this is the simple proof that Manipur chief minister and Birendi mitop khandong na honna bada amadi aina yadaba mi sing khandong na honna bada thawai tharab su ki daba misak amani aduna thabo oina suksoi soidana torkane hagasa praja sing na thajaba tham yuna bil dawse okay congress na thaja daga jo suksoi soidana thabak oina tawakani amasung tawri haiba wafam ne BJP na thambi je ai BJP da lakse yamna chawa allegation mayam am leire BJP ki mathakta hojik leidiba wafam je maru de oi tawbutabu masigi wafam ji de hena maru oi wafam mayam am lei madu kari gi damakta BJP na khongthang jandabano haibagi wafam singni madu da kuki MLA tara gi wafam lai hojik congress party ki wena di haibi issue sida party as a party moina maral leike tawbutabu whosoever party du da yawba mi sing du gi individual oina moi gi maral leiram bagi di khangde aduga congress hairi ngasi BJP ne leire lenga chi du congress tagi thokiba mi mayam yawe habigi wafam mayam am palli masida tabada ngasai kabul kha namadi thangding gi wafam se yam mayek sengna thangjing haidana lei haiba wafam sing lei adu masi BJP dagi toriba charges sing asi around charges ngaktani habagi wafam sing ni donga wafam mayam BJP maki da thami kamai respond to wini mai thamsake allegation se kanoni quite first I allegation tawde bureaucrat officers in pukshen seng thabak tawbiu haibani adana koi ojadi bureaucrat su lairum banina kidang ngai tabara khangde I appeal tawi honorable CM na appeal tawri se bureaucrat sing thamoi sengmam change ba village identify tongno hona bada unrecognized village sing khangdong na hona bada su pukshen seng thabak tawdraga di yar we have ne that means kari hata bureaucrat officer thamoi sengba sarkar ju thamoi sengba praja na su support taw adu kan da ne loin ngam duise aduna adu thamjabane adu thamjage aduga ani su bada hojiki kano do miras kari hata re kari hadino kanoni akoi gi bujari na chak thomba kan je da enjang je thum ya eba thum je yai je bujari na thak ba soibe de gi yak pa ja
करी हाई क्या कोर्फू दुने हाई बने अदुन मीन्स दैट मीन्स कहीं हाई कांदा सरकार न कांग्रेस ने मरा लेते बट कांग्रेस याव सिंह मरा लेरम याई हाई बगी ओजाद सिंह होय अदुन सिंह ने बाबा लेबो माली यावरम सिंह दु मरा लेबो खरा दिसो यावरम मनी अदुन यावरम सिंह दु अदुम लानगनी पार्टी ओइना दि लालो हाई बनी अदु याम फजै अदुन अदुम पॉइंट दुम याम फजै बट आइन हाइजनी गिजनी पात्र द ताइनबम सी पात्र की मरा लेते बट थोमीबा पुजारी दुगी असोइबदगी इंजांग हाउतबनी हाबसिम दे कोई एक्सेप्ट तंगसी थुम यागा कोफु द ताइनरगदी मदो पुजारी गे सोइबो ओइगनी को सिम तमसगे मखा तारकपदा मेरा सी मैम से लाख मतुंग द होजे आइना हाइनिंग बसे कोई ओजाना मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म एक्ट की मखा द विलेज की डेफिनेशन अमा हल्ले अदुदा आइना होजे हाइजनिंग बसे विलेज की डेफिनेशन से मेरा according to me है तारे मणिपुर विलेज अथॉरिटीज इन हिल एरिया एक्ट 1956 की मखा द डेफिनेशन अमा लई मसीदा हाई सी कनो आई वरी मते अब लेजर के उखुंदा तारंब एसडीओ मन लीब वरी ने माना करी हाई हाइब कांदा मणिपुर स्टेट हुड फंगब मतुंग द माना एसडीओ न प्रोसेस तौब कांदा उखुंदा अखोई की मणिपुर इंडिया सी मणिपुर सी इंडिया मखा द लेबनी ने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 243 की मखा द विलेज की डेफिनेशन हम लईब सी मसी कावबे यारोय मदु डेफिनेशन तो आई पंजर के सीधा हाई सी करी नो हाइब कांदा एनी एरिया referred to as a village in any state law related to panchayats other than the scheduled areas. This is the definition of recognized village as per the constitution की article 243b. सिम थमजरे मखा तारक पद आई लाइसी के नो हाइब कांदा इस दी उसिना हाइनी से के नो हाइब कांदा हुजिकी recognized village ama recognize to banga sai koina haina riba 996 ama applicant fresh applicant ama lai recognize to na bagi damakta masigi rule ama lai masigi that's rule du ne ka panchayat ki makha da khak oiba taragadi hill villages makhai sidi panchayat ki makha da lai roi doine ba ado ogadi makhoi ki hill villages sidi kari na recognize to gadi haiba wang sidi irisa hill area haibani village authority and hill area haibani okay code se kidang agu village authority to kalamaga de ama yar roi ado village authority to kan ba de pachiga panchayat ki usi ki mira थंबिदु तो याव इसे अमुक मुन पाजर किसे relating to panchayat other than the scheduled area है बने or other than the scheduled area okay continue सी की मिस तो रगदी लान सकने अदना आइना हाइजन इसी कहीं हाइब कांदा लाइरिबो पोस्ट द कहीं हाइब कांदा कोई 20 packs हाउस होल्ड की मखादा लाइबो जगह दो विलेज और रिकॉग्नाइज तो वो याद है as per the Indian constitution हाउसिंग ले मिसी कहीं एसडीओ सिना हाइरि सिमाना एसडीओ ओरिंगेदा करी हेर के हाइब मतम दा 20 जा अखोगी मणिपुर गवर्नमेंट की मतम दुगी 2000 करी 2000 माना पल्ले जम सेंगदे 2004 to 2006 की मरकता माना अमुक डीसीओ ना पोस्टेड तोरकान सिदा मंगोंद चेम लाए ngасai kun haibado yankhai natradi yararoina haiba potsi mangonda direct tharakpani but mana thigalo matung mana disi warkana thigalu kan haiba chije mung leiramtre that means kaino mera saina haijening is Indian constitution की मखा द रूल लम दि लेरि ने विलेज अमा रिकॉग्नाइज तो मतम द होय मणिपुर लैंड रेवेन्यू एक्ट सेमी दुसु होजगी constitution की फ्रेमवर्क अक्तु की लेरिबा चन कांगोन दुगी मखा द सेम दुनी मणिपुर गा मिने सेमनिंग सेम या बनते अदुना सिगुम विलेज अमा रिकॉग्नाइज तो बसिदा क्वालिटी की मरु ओरि सिगेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस अम द का होइने वेदर मरम दि केना मदा मणिपुर से 63% जी फॉरेस्ट एरिया ने 63 फॉरेस्ट एरिया लेबनिना चिंग द खुनमा रिकॉग्नाइज तो बिउ हाइरक कांदा फॉरेस्ट एरिया की क्लियरेंस फंगद्रगदी हारिब खुंदु मागी एप्लीकेशन दु ग्रांट तो यारोय मसी की मयक लाब खुदम मरम दि केनो हाय कांदा मेरा साइ थमजरके अकोई की कनो अम लई अकोई की फॉरेस्ट की एक अम लई मसी आइना थेंगजरकपनी आई लीगल एक्सपर्ट नते अदु मसी पंदबदी यादरे सिने यावसै the scheduled tribe and other traditional forest developer Act 2006 हाइबम यावे Recognition of Forest Right Act 2006 मरम दि कइनो हाइबा कांदा forest ना clearance फंग पीन बो होन बकांदा सी एक्ट अप्लाई तोरगा मफम जी whether forest ना कवर तोबे एरिया ना तबर हाइबे जे खनो मतुंग दा मागे कंसर्न एसडीओ नत्रगा कंसर्न डीसी दा चे जे थार मतुंग दा डीसी दा मरम दि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मखादा लाक्तुनी डीसी से एडमिनिस्ट्रेशन दिन अदुना रेवेन्यू डिपार्टमेंट विलेज समा ऑथोराइज तोरम दाइदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस में दरकार होय हाइ दिबो क्लियरेंस दर पीन होन बदा फॉरेस्ट की एक्ट 2006 से हम दरकार होय रे आइना हाइजनिंग दि करिनो हाइबा कांदा 63% अखोई की कनोना फॉरेस्ट ना क्वेश्चन ब मणिपुर की लम से सीधा 996 फ्रेश एप्लीकेंट लाई से मसी की रूट कोसम थि दोकम थोक तबरा कदाई दगे लाखपन मरम जी करी गिनो हाइबसे मरम जी करी गिनो हाइबा कांदा मरम जी करी गिनो हाइबी दोइनो the main reason is Manipur Land and Reform Act 1960 sa this is the root cause name this is one of the root cause name मरम हाइजर के अदुदी मसी सिंग दा खोइ लम ले याद रहे ओके सिंग दा खोइ लम ले याद रहे ले दिसि मिरास हाइ बम एक से दा कइ दोई एक से न कइ दोई हाइ कांदा एक से न पी दिसि
तमददी पाई लेबे याय चिंग में लेबे याद रे 1988 का 1990 दा हाई रिवर एक सा मणिपुर बुम सनर मनी आके जॉयचंद्र ऑनरेबल लेखि दबस मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर ओइरि कांदा अदु मतम दुगी कांग्रेस सरकार अमुक मदु थुपसिन ग्रगा अमुक जगह खरग त चनग्रे को मसी ओरसोस मतang sidene sida hairi je revenue land dadi ching dasu haiba tare ching dasu revenue land dadi lam leibe yai asu leibe yai habi ofam de sai hairi je adu ki pot sa hojiki 7 amendment da yauri sa 2015 yorongani if I'm not wrong ko 7 amendment je okay sida hairi se ke no haiba kanda madu gi leina bo hon amudam da cabinet ki decision ang logdu ne okay natraga di yade yes absolutely ko adu mo mamsu leiri ba ante lu si kai no hakan da miras amendment lai se kai gi no haiba kanda ne aina hojik lak tu je manipur land revenue loi to khiba yare maram di kai no hakan da hairi ba ek sing jina kayum da praja da kana ba sum pirak ta badagi adagi hojiki unrecognized village masing jina sum growth lakpa sum lakpa application sum hengalakpa masi kamaina thidok da ge masi kamaina thing da ge haiba kanda manipur sarkar jina tawri ta de tawri si kai no haiba kanda masina ko da mangjari se manipur praja khudimok ta ne maram di unrecognized village sing du da phalai ba villager sing du na moi PMJSY gi makha du moi ju khudum chaba log hara ne adagi ching ye lu log hara ni sing ye lu log hara ni ko si me am ju log tar ga de ke do miras ka ai ga akhoi gi mung da leimin re ibani gi chaktung phang du da miras ka ai ga nataba atop tha party ama changa ga ma ju chaktung pi wai tar ga mangjari ja khoi ni ne ba si mang ba je khwai first ma si mang si manipur praja gi ni hai bang ami se kana BJP gi lenga manipur chief minister en bi ne si gi posi lak pa gi hai ba hoji gi unrecognized village sing खंदोक पम दरकार ओइरेबा मसिन मरम ओइरि से के हाय कदा मरु ओइना ने आई मिरासि म थमजगे दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन unrecognized village the lay misa illegal immigrant हाय बसि मते मे एक्शन थमंगे अदु बतारे दि illegal immigrant थंगना बो होना बता unrecognized village सिंग से मखोइ से आइन याद्रगदि बरम चाद्रगदि मखोइ gi recognition कक कदोंने मदु कक बतारगदि कदरो कनी village to masing hengala roy amadi illegal immigrant सिंग लेबम लेदन अदु हनगिने नदे दासुरेस स्वाइदि याम serious to area am lere unrecognized villages sing sida leiba mi sing si illegal immigrant ni haiba taragadi they are not entitled to become a voter in Manipur. Yes, Manipur not magi government ki provision me am do phangan me nataba ko adu di tongana thangura ka anda moi je both hada buju ya pham thokte at the same time makoi je Manipur de leifam bibam ju thokte unless government na makoi se refugee amane haidana masang khanga ka da refugee gi oiba khudong chaba sing khara pibido adu natragana United Nations Human Rights Council natragana United Nations gi oiba miyeng dagi natra government of India gi miyeng de natra Manipur government gi miyeng dagi makoi se illegal immigrant oiraga di illegal immigrant amada to pham thokpudu natana akhoi Manipur gi villages amoina leifam leibanbam ji thokte na khale madu matang gi BJP na kari thabo ai haijarake hujiki illegal immigrant identify tok jahabne ba identify tok draga di ma do illegal habi yaroi ba मधुगी आइडेंटिफाई तौना होना बदा लो में दरकार हो रखनी मागी क्राइटेरिया में दरकार हो रखने तो कि तमतु बेस यार अदु अदान में हम हाइना रेको नसाई अनरिकॉग्नाइज्ड विलेज सिदा आई वाम तंग थमजगे सिदा मिरास की पॉइंट अनरिकॉग्नाइज्ड विलेज हरिसा इम्फाल वेस्ट अनरिकॉग्नाइज्ड विलेज थोरक रिजन करिगी नो इस थोरक रिजन करिगी हेंगलक्ते बगी मरम जी करिगी नो अदुगा सिंग हेंगली से मरम करिगी नो इलीगल इमिग्रेंट हेंगली से कदाई नो बा चिंग नत्राबा चिंग मरु ने चुचानपुर कांपुर बिसे कंसर्न ओरी ने बा मरु होइना सिदा आइना हाजिनिंग दि कनो हाय कंदा नसागी हुजिकी मिरास ना हाय बदो बोट हादब यारो इलीगल इमिग्रेंट हेंगलगा बोटल चिंग बगी ने हुजिक सरकार जन सीरियस कंसर्न ओरिस इलीगल इमिग्रेंट जन बोटल चिंग छिले हाय बोटल चिंग छिले बोट हादब यारे मदुगी मथकता मो कोई सकाई कुदुंग चाव लौगे तोरे रिफ्यूजी ओन नतबदा इंडियन सिटीजन ओन बोनाफाइड सिटीजन ओइन लब होनरेबा सिगी पोसे आइडेंटिफाई तौनब होनरिस मणिपुर की सरकार ने कमाइना नो से अमत थमजरकेबा 16 February 2023 da koi gi kanoni joint secretary home Peter Salam koi gi honorable MCS orang gatong male ina khanjaba da IS la mana thokpa ma yawi kaino haiba kanda sida cabinet subcommittee ma koi gi honorable minister lepa hokimna koi gi kano oiraga chairman oiraga koi gi honorable minister sar awmai ningmai amadi honorable minister 𝗕𝗘 kumar member oiraga committee ma seme ke domi to khandong na adu report ma leiba mira okay 12 February 2023 the high cabinet subcommittee Myanmar gi immigrants and refusing singje identify tongna bi damta sarkar na cabinet subcommittee seme madugi chairman oina adugumba mayam ne na khangaraba akhoi honorable minister lepa hokim na oire aduga akhoi community atare maru oina major community or mai tedi akhoi honorable minister sir 𝗕𝗘 amadi akhoi kariya akhoi nagagi adugumba honorable minister sir nyumaina member oiraga system high committee gi report si 26 March 2023 da moyina chatlu bagi report ama pi kadai da chat ke haiba kanda Holland 5 village da mo koi chatle chatlaga haiba cookie Myanmar sing illegal sing do identify to ba kanda
अखोई की रिपोर्ट में लाए बस इधर रिपोर्ट लाई सी कनो खरा कोई फंग है तारे ने मी खरा नियम ने यारम दबा मोंग द लेरम बगी रिपोर्ट से फंगे बा मेरा साइन हाई जे कनो हाई कांदा अखोई सरकार जे यम सीरियस ओइन खल्ले illegal immigrant influx aduga unidentified natraga unrecognized village ki problems yamna concern oi habase praja sing ki problem ni ana khangmadagi sarkar jena thabak torpane aina haijaning ne kaino haikanda hojik si luri si kaino haikanda akoina haijaning se identify of illegal immigrant orgasu aduga identify of unrecognized village orga natraga unrecognized village sing du grant tok dabagi moi applicant du grant tok dana hona bada praja ki support amadi bureaucrat officer sing du buksen sengbalona sarkar ge thonam change sigi post mamang sutong toromdraga handaki sarkar jena torupase masidi praja khudimona sahojok pinabiu loina leiribo opposition oigera amo oigera support topum thui habisine baina lai okay that's was last question in the lecturing was the government sigi hoji BJP gi government ne hoji lai BJP ne lead over coalition government ni high government sina hoji lai concern se public tadi am chaun mi pai ngai ba concern na mane ba ko ko village exposure na idena thoklai sine nasai ai article ma ka ina पाबजे हानगी रिटायर्ड आईएएस आरके निमाइना इवा माके आर्टिकल ने हजिक 10 वर्ष ने लिविरी बवारी दुमक माकी पुंसीदा थोकपा वारी अम ओइना इना मांगने एसडीओ ओइना चुचानपुर ताबा मतमदा थेंगनबा हाइदा वारी ओइना कका आइना पाजबदा थेंगनयेबको आर्टिकल सिदा आर्टिकल से 2022 दा हाइबा तारे हजिक लेरिबि इरांग सिगी ममांगदा इगिबा आर्टिकल अमने मसिदसु कुकी जो कम्युनिटी की मतंगदा याम चाव कंसर्न से ऑलरेडी हाइबा राइटर सिना ऑलरेडी मतम ममांगदा हाइबा तारे मजिदो वार्निंग तोबगी मतंग अमा दुम यावरी हाइबा तारे मतम ममांगदा सिगी ओइबा कंसर्न से याम चाव na lei haidana laiba wafam di hojik government of Manipur na yamna immediate of step khara lokal haidana panbire what measures sing si habatare long term mid term aduga akhoi short term gi oba karam ba planning process ta habatare hojiki leidiba concern je thengana bi damukta khongthang sing lei habadom dang kitang thabi बदुगी खोंगथांग से मरुवेना बिरास अखोयदे हमना कंसर्न ओइबा इश्यूज बर्निंग इश्यूज हाइबा तारे इलीगल इमिग्रेंट इश्यूज ने इलीगल इमिग्रेंट इश्यूज से अखोयने एड्रेस तौना होनरप कांदा सरकार जना टोंगान टोंगान बा कमिटी सेमदना थबक तौबा होरप कान से मणिपुर द पामदबा थौदोक से थोरपनि मरुवेना मसिदा आइना हाइजनिंग बसे हाई पोस्टिंग अखोइना मतम मतम दुगी सरकार ममांगी सरकार हाइसे कइनो हाइका ममांग हाइरगा कांग्रेस ने मोइ खता दुम सिंगसिन बदुन अनदा केस निको ममांग हाइबने बसे सही तरह गी नत्रगा अदुगी मतम हाइदे कनामतन मदु आइदि टाम तोम दो मानदे एनी गवर्नमेंट whoever it is whoever ruled हाइतारे मणिपुर 2017 की ममांग द लेरंबा सरकार सिंगदुना सुम तौरक्तब दो हखोइदि तौदबा यादे हाइबगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की याम सीरियस कंसर्न म लइबा करिनो हाइबा कांदा कनोनी अखोइ युमदांग मन कइना भाइसे मेरास कइनो हाइकांदा आइना साहब तो इलीगल इमिग्रेंट्स ना चंगसिलागा न्यू विलेजेस ग्रोथ लाइसे सिगी मरम जे इलीगल इमिग्रेंट याम कंसर्न ओए मरी लेने सिगी मरी लेने पोसे थिंगनो होनबदा इलीगल इमिग्रेंट दो आइडेंटिफाई तौतारगदी हाइरिबा अनरिकॉग्नाइज्ड विलेजिंग असिसु तमना दum मांगिने मदु आइडेंटिफाई तौद्रगदी मांगोइबा आइडेंटिफाई तौनबो होनबदा मणिपुर सरकार से दा इलीगल इमिग्रेंट सिंजना अखोई मयोक ताइ तारे सरकार से मयोक चथक वार मने होजिक तौरिस सरकार से मयोक चथरप वार सिदा मणिपुर की मरा लेजद्रब प्रजा क्या इफेक्ट तौरे मसी इफेक्ट तौरगा नसे अखोइना थंगरिबा रिलीफ केमगी ओजाना पुथोकपी को आई नोइजदे मरम नैनरिबा टॉपिक से रिलीफ केम चंगसिलागा आई इमोशनल लोम अटैचमेंट पीन होनो आई नोइजदे को कांग्रेस आइडियो दा बीजेपी ने लोकल स्टेप सिंग हाइबा तारे इलीगल इमिग्रेशन थेंगनबो स्टेप ओइगेरा पॉपी कल्टिवेशन की मतंग लोकल स्टेप ओइगेरा डिफोरेस्टेशन की मतंग लोकल स्टेप ओइगेरा ड्रग थेंगनबो मतंग लोकल स्टेप ओइगेरा अमा होबो कांग्रेस मगी दगी येट लेते है ओफम ममा साइ थमगी बको येट लेते बदुर आई लक्ष्य के मेरा येट लेते बा येट पाहारि से कनो मसा फबनि लोइ खंगिने बा येट सु हौजिक नसी रिलीफ केम लेरिबा इमाइ बेल इसिन नौ मयाम वारिसा मणिपुर कन्नबगी दमक्तनि जे कांग्रेस नम ताइबियो दोइदे खोइ यागे बा येट येट दे हाइबा अदुग सोमदे इफेक्ट तौरिसि दे अमुक लाले हाइ तारगदि येट पक समान दम रो आई सांग लोगजर रोगे आई ओजाना सो हेना या फजना सो थंबिग्रे हौजिकि एक मयाम दो अदुना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मखा लोइ मानरे अदुग साइ अमा पॉपी की दम आई बिरास केनो त थमजाओगे सिगे इंडियन एक्सप्रेस ने द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जनवरी 27 2024 दा मोइना अमा फोंगे मणिपुर दा 50-60% जे पॉपी थारंबदगे हंदग्रे मदु थुगाइख्रे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मतम दा हाइना याम फजबा मा यावे अदुदसु मोइगन पल्लिसि कइनो 412 एफआईआर जे रजिस्टर तौरे अदगी मी मरफु तरे फारे 2017 दगिना 2024 फाउदा 19135
0.50 acres से poppy tharam बदे destroy तौखरे पाले सरकार में होने Chief Minister NBN हाइबा हम फजब आम यावनी अदुना मसी कोई लोना खंगसी हौजे अदुम सरकार से अदुम तौरिबनी नाफ नजु रिपोर्ट फोंग्रबनी ngarang कुइद्रिंगेदा I think a couple of months back तसु अदुम destroy तौरी सरकार से अदुम तौगनी कोई society की social enemy ओइबा खुदिमक से थेंगन नमगी दंग Honorable Chief Minister NBN लई अदुगा अमग आइना पंजनिंग मसी ngasai मानी चुमी आइना ओजा खंगजरक बसी कइनो अखोई border pillar number की मतंग याम कंसर्न ओइबा अखोई ओजानी अदु आइना थमजनिंग से 31,000 crore rupees से अखोई Ministry of Home Affairs na sanction tawraga I think 1,643 kilometers Indo Myanmar border Manipur ki khara yauraga haitare masi khana bagi damakta sanction tawkhrabani adugi mathakta akoi Manipur ki 10 ama already completed ado 21 ama it's about to complete the lairabani 31 se thuna loisilagani haitare aduna si punamak BJP ki langa ki matamda lakpani BJP thagat pagi nate tawjaba khara du panjabani aduga loisilakpada mera ngasi ki topic ama the topic is the Honorable Chief Minister Haibada Miraswina Court Toris unrecognized village won't get government benefit Ivaneva. Recognize the Kamina Togani, unrecognized the Kamina Togani, Hybrid duty, Tamna Lord Semaga, policy Semaga Lakani, unrecognized Togusin the government benefit. Two people talk to have a city as a spokesperson of the BJP. Haini, Madam D. Kozana Tambi in Pandazu, Dakshita, I have ladies say, Success should the rule of Semaga Mokudu to recognize the Kamina Togi, Hybrid history labor, Mari Bonafide, or the Yabi, Madam Tokani, the Namiras. I don't do Laksagani, unrecognized over Mapam, the government benefit from them Tote, Madam the Manipuri Prasasing, the Kangi. Tawasi ngasi ekhona phangi do sakthung sa unrecognized blessing si yauraga phangjilakpa taragadi mitop mian chana hena sakthung phangragani haibase Honorable Chief Minister na ubadagi mase hogdokpani aduna ekoi punamak support tongina si na thamjage okay thamjage wajana jo haibi banina ai soidana thamjage irrespective of districts ko every district 2017 ke 24 फाउ द तौखिबा सरकार से याथत किबा खुदमकी record with the number of acres तो आई सोदन okay thank you very much